Assalamu alaikum. Koro Guidance Center Sama Educational Guidance Council. Ufaveri Badahi Bajaveri Dirirume Ulumattaka Kuravidana Kantataga Macha Binakon Alialualam Miadumi Gastukurani Fassi Visnu Genguledana Gutke Machoton Fassi Visnu Binakurumattaka Kuravidane Tin Kamege Macha Medo Alialualdena. Furatama Kamege Gotuga Isalaka Bunakama Wanyamo ನಸಿಗೊತಂ ಅನ್ನ ವಿಷ್ಣುಮ ಫಿಕುರ ಹಿಯಾಲ್ತ ಫಸ್ಸಿಕೊ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲುಮಟ್ಟಕ ಅಮಿಲ್ಲೆಯಂ ಎಕಂಕನ್ ದೆನೆಗನೆ ಅಹುಲು ವೆರಿವೆ ಎಕಂ ಬದಲು ಕುರಂ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರು ಮಿಸಾಲಕ ತಿಮನ್ನಯ ಮಿವೆನಿ ಕಮೆ ನುಕುರೆವಿದಾನೆ ನುವತ ಮಿವೆನಿ ಗೊತಕ ಕಂಕಂ ಉಂದಗುಲೆ ತಕ್ಲೀಫ್ ತಕೆಂ ಎ ಬಾದೆ ಎಹಿನ್ ಹಿತಂ ಅರಾಗೆಂ ಕಮೆ ನುಕೊ ನುವತ ಏಗೆ ಸವಬುಂ ಬೇನುವಾ ಕಂಕಮ ಹಿಸಾಬ ನುಗೊ ಸುರುಮುಗೆ ಬದಲುಗ ಎ ವಿಷ್ಣು ಅವಮಾ ಎಕ್ಕೊ e fassi gotaka badal kurumattaka irad kurevviyamu kurevenwan emmerangalaka kuranekama azum kandala visnagen kurumaki fassi gotaka visnunta badal kurevidanekanka devana kamaki vihaveskinan shukuru ada kurun shukuru verivun heddevi farata timaya libifawa huriha kankama adi dimaya fori huriha kamaka ves vihaveskinan shukuru verive adi amilla nafsa ekantata meduerive dimawa goippota medu shukuru ada kurumaki fassi visnu bina kuruma nota pattan kuruma nota ekamashidane magekkam fahanga kolla timanakamaki timayan hamekani control kureveni timage amilla nafsu kama vehindu amilla nafsa control kurevedana kankama focus koggen fassi visnu taragge kuruma masake kuru nimalamun sama fahanga kollam beenumi fassi visnumaki dirirumaga halatu badal kuruma badahi bajveri ufaveri dirirume bina kuruma wara muhimu koleka ehem kamun huriha befulum ves fassi visnum bina ko taraggi kuruma masakke quran kama umed kora shukriya ituru tips adi guidance hoduma alumege page follow ko comment ko like kolla deva bajveri dohaka edamu wakivela salam